Na Gospodarski zbornici Slovenije sta v okviru japonsko-slovenskega tehnološkega srečanja, ki ga je v sodelovanju z GZS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ob podpori Ministrstva za zunanje zadeve pripravila Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, TIA in NEDO podpisala sporazum o sodelovanju na področju naprednih industrijskih tehnologij, ki se vključujejo v koncept gradnje tako imenovanih pametnih mest. Sam ga vidim kot zelo pomemben dokument, kot neko osnovo, če hočete platformo, na osnovi katere bomo lahko Slovenci kot Japonci gradili odlično sodelovanje. NEDO je agencija japonskega Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo, ki v skladu z nacionalno strategijo intenzivno investira v razvoj tehnologij za trajnostni razvoj in zagotavlja podporo japonskim podjetjem pri uveljavljanju njihovih tehnologij na svetovnih trgih. With the strong initiative and support of Mr. Minister of Economy and Technology, we could reach today, that is to say, to conclude our agreement with TIA. So, based on this memorandum and today's seminar, NEDO is willingly to carry out the fundamental study in Slovenia to find out the concrete possibility of demonstration project. That is to say, NEDO is recently developing the various projects of demonstration abroad with the Japanese cutting-edge technologies in the field of environment and energy. So I hope we want to have the real needs in Slovenia and the subject or theme to be resolved by the technologies with the cooperation of Slovenia, and we can find a project to be demonstrated on the basis of that fundamental study. Poleg tehnološkega sodelovanja med podjetji obeh držav sporazum predvideva tudi izmenjavo informacij o tehnoloških kompetencah in dosežkih, strateško sodelovanje in skupne nastope slovenskih ter japonskih podjetij na mednarodnih trgih. Podpisu sporazuma so sledile predstavitve in pogovori na področju tehnologij pametnih omrežij ter na področju tehnologij pametnih hiš s predstavitvijo tako slovenskih kot japonskih visokotehnoloških podjetij, ki že sodelujejo oziroma so zainteresirana za sodelovanje v skupnih tehnoloških iniciativah na tem področju. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Japonsko že uspešno poteka. V Ribnici tako poteka proizvodnja robotske divizije Yaskawa Electric Corporation za evropski trg, tam pa deluje tudi Yaskawin Evropski robotski center. Mi že kar vrsto let sodelujemo od rečemo 96. leta. Smo del japonske korporacije Yaskawa Electric Corporation z ciljem podpore vseh evropskih hčera Yaskawa Europe v Evropi. V Ribnici na lokaciji, torej tej lokaciji imamo proizvodno in inženiring predvsem za potrebe avtoindustrije. Sodelovanje z Japonci je seveda zelo zanimivo, to so, jaz temu rečem, življenjski izziv. Seveda, dokazovati se je treba ves čas. V zadnjem času smo dobili mandat postavitve robotskega evropskega centra za potrebe Yaskawa Europe. Da smo pa do tega prišli, smo pa prvih 20 let pridno delali, transparentno delali in delali stalne preboje in vlivali zaupanje našim lastnikom, da so nas opazili in da so nam na koncu dali mandat postavitve robotskega centra za potrebe Evrope. Kakšen nasvet slovenskim podjetjem? Ja, bodimo vztrajni, transparentni, korektni. Pri Japoncih je pomembno tek na dolgo progo, nič ne gre hitro. Mi smo doživeli v zadnjih 10 letih ogromno obiskov, no in na koncu so stvari stekle v smislu investicij, da pač kot rečeno, da smo dobili mandat. Trenutno kadrujemo, smo že preko 100 ljudi, imamo na tej lokaciji. Skratka, vztrajnost, transparentnost, to je to, vlivanje zaupanja in to se ne da čez noč. Well, Yaskawa has been in Slovenia for about
14 years, 16 years, I think now, from 96, and we have had very positive experience with Slovenia. So usually our operations were more focused in Germany, where the main market for our robotics product was. But as we realized that in Slovenia there is much more potential to evolve our operation, we're now shifting some of the resources from Germany to Slovenia. In the future, we hope that also we can form better bonds with local companies, with Slovenian companies, as well as R&D, but also for joint project placement and product placement in Japan and in Slovenia. So yes, we're very much looking forward for finding some new people to cooperate with today. Any advice for Slovenian companies who wish to do business with Japan? Well, making business with Japan can sometimes be a long process, and it requires patience and understanding. So the best thing I can say is just be patient. Be patient, but be confident, and it should lead you to success in the long term. Kaj pa slovenska podjetja menijo o možnostih za prihodnje poslovno sodelovanje med državama? Ja, jaz mislim, da Japonska ima izredno močno tehnologijo. Slovenske IKT firme, to je pač združene v klastru Zitexa, računamo na to, da mogoče skupaj lahko zastavimo določene pilotske projekte v Sloveniji, ki bi omogočali, da se japonska tehnologija nekako približa evropskemu trgu, kar je interes seveda Japonske. Naš interes pa je, da skupaj pravzaprav te stvari naredimo in potem povabimo določene države v tem krogu evropskem, ki so tle pravzaprav za nami, da si zadeve pilotske ogledajo in da stopimo v kakšne skupne razvojne projekte. Tukaj govorim predvsem o smart gridu, se pravi optimizacija energije. Danes energijo ne samo, da jo v stanovanjih porabljate, ampak jo tudi generirate in oddajate, tako da je ta, bi rekel, področje izredno vroč. Drugo področje so tako imenovana pametna mesta. Vsi vemo, da se pravzaprav mestne skupnosti zdaj poskušajo opremiti za tehnologijo, ki bo omogočala, da se zdigne standard življenja meščanov, in pa seveda gre tukaj tudi za vašo osebno hišo doma, ki jo morate čim boljše energetsko upravljati, malo tudi nadzorovati. No, današnji sporazum predstavlja za nas potreben pogoj za to, da bi spostavili tehnološko sodelovanje z Japonci. To se pravi tehnološko sodelovanje, ki vsega tudi razvoj in dvosmerni pretok znanja. Ne gre za standarden sodelovanje po principu prodaje enega ali pa drugega izdelka enemu drugemu, ampak za koncept, kjer obe strani skupaj razvijata produkte, v katerih sta obe strani udeležene, in jih plasirata potem na tretje trge. To je, bi rekel, en kvaliteten premik v poslovnih modelih, ki seveda, kot rečeno, zahteva angažiranje, sodelovanje od razvoja naprej.